اف کمپانیا هندی مزنترین کمپانیا برهمهنه درزین واکسینا ده جیهانه دا. بدلیل اف واکسینا بر بجار کووید-19 کجلای کمپانیا بریتانی استرازنیکا و هاتیه درخستن جرباندیه و پیمانگاه سرومیا هندی ده همان دم تسکرنه دا برهم شیدینید. پشتی کمپانیا استرازنیکا دا خویانی اک دای که تسکرنه نوی دیار دکن اف واکسینا برجا پتر جنوت صده چالاک بویه. پیمانگاه سروم پشراس کرد که 40 میلیون درزی آماده کرینه و رکفتنه کاریدانه دیگل کمپانیا بریتانی هیا. They would be making roughly 800. Ev de salane nêzik û 850 milyon derziyan dirist bikin. Nêzik û 150 jiwan derziyan dê bû Hindistanê bin. اگر افیا که هات پسند کرن ولات هندستان که دو ملت جهان دا و پندمیک کاریگری لیکری دهیوی اکازوبو بردستکرنا واکسینا هبید. شارزات بیجن واکسینا استرازنیکا ده گنجایتر بید بو ولات نو گشت بن. البرانبر و واکسینین دیه که پیتویه ببلا سرمایه که نظم دبن صفره دا بهنه حل گرتن. و دشنوی واکسینه دیسالا جادا پل گرن که وگوهستنا و ده ابساناهی ارزانتر بید. They also need to be Divêt ew pisanahî bihêne veguhestin, bi taybet bû hejmareka zor ya xelkê Hindistanê, zincîra tezînkerê û birêvebirina pisanahî ev hemî tiştên gelek girîng in û giranbihan e. هندستان هر وسا تستا دو واکسینین دین خمالی دکد. دیگل هنده گرنگی ده سر درست کرنا واکسینان جبو برگیری کرن ج ویروس کرونا. کمپانیین هندیین وکه سروم درست کرنا واکسینان زیده تر دکن. India will be Hindistan del pêşî bitin ji bo berhemînana pitir vaksîna ji bo xwe û her wiha ji bo cîhanê ji ber ku hejmara herî zor ya vaksîna dilê Hindistanê bêhên dirist kirin. هر چابید پریوبرنا ویکی لولادکی که پتر جه 1.3 میلیارد مروف هبن دیگل گوندن مزن یابسانهی نابید. Here we are talking about Em behsa milyonan vaksînan dikeyin. Ev ca divêt ew şiyane bêhên dirist kirin. Ne tenê vaksîne. Lê şîşeya vaksîn tê da dihêta helgirtin, derzîne, ew xelkên dizanin derziyan çêkin. الدمی که هندستان شر دیگل پندمیک دکد، سروک وزیر نرندرا مودی داخواست جه حکومت ویلایتان کرن که پلان جبو دابش کرنا واکسینان بکن. هرچند اوی در بری که ده پیوان ساخلمی بریاردن دم بالاف کرنا واکسینه دا. अब वैक्सीन आने के बाद भी हमारी प्राथमिकता Piştî ku vaksîn berdest dibin, dê kar bikin li ser gihandina vaksînan bû her welatiyekê bêguman. Ev e vek pêgirêka niştimanî bûme. دیگل توجبونا پتر جنه میلیون مروفان، نوچهین گشبینن واکسینه هیویک جبو خلک هندستان دروست کریه.